Ninjani? Ngiyaphila mama. Nguye umama sesilindi. Alright sesilindi. Ukhuluma noFikile from Identical Force. Ngazi Identical Force uyayazi na? Ngiyazi. Uyazi Identical Force? Okay, Identical Force i-program edila mhlambe ngenkinga esidibana nazo lana emizini emakhaya. Uthi mhlambe size sibasolvele zona. Angikhambi ngedwa mama, ngikhamba nabantu baka Identical Force nabantu bakwaMasombuka. Ngazi ukuthi mhlawumbe abantu bakwaMasombuka yabazi na. Ngiyabazi. Angazi ukuthi manga bavumele ukuthi bangene na. Abantu bakwaMasombuka babobani? Abantu bakwaMasombuka baba abantu nakhawo baba mhlambe wala kwaMasombuka. Abo dadwabo. Ay angazi sesikuthi ngizokuvumela ukuthi ubangenise na ngoba yazi izinto lezi sesikhambe khula ngazi identically lentozana force lekuthi ingena ngani yenzani angiyazi ukuthi isebenza njani angazi ukuthi isebenza njani yenzani mara ke into engiyaziko ukuthi solo kwalala ubaba Masombuka abantu labo solo bangibisele emakhosini bangibizela kuphi kuphi bangibizela kuphi kuphi bangibizela kuphi kuphi uyabona. The last time siye lapha bekungu October ngisakhumbula ngizacheck incwadi ukuthi beyithini incwadi yakhona uyabona. Ngabatshela ukuthi mina nje angisekho esimeni sokuthi ngingayikhuluma indaba yakwaMasombuka ngoba number 1 abantu laba akusingi bakwaMasombuka babantu abendele kwaMasombuka. Mina nafanele ngikhulume izindaba zakwaMasombuka fanele ngikhulume nabantu bakwaMasombuka uyabona kube nethi nize yebo Ninjani? Siyaphila njani kube nethi nize nabantu bangale ngabahulu mhlambe nize namadoda wakwaMkoneni ngabe ngiyazwisisa sakhuluma savumelana ukuthi indaba le okwanje seyikuphi seyise high court so angazi ukuthi nasizoyikhuluma la kusho ukuthi sesihlulekisa i-high court le yana nasesithatha indaba lesiletha la uyayibona so angazi ukuthi sizoyisebenza njani indaba leyo uyabona wena uthekimi ufuna iroom azange uthi uze nabantu bakwaMasombuka uthe ufuna iroom so uyabona ukuthi nako lokho kumamanga kukodwa lo So mamzo nawuthi mhlambe bona babantu abendele kwaMasombuka akusiba abantu bakwaMasombuka bona. Mina sesingicela ungayikhuluma indaba le ngicela ukufonela iloyo yami ukhulume nayo because wena uthe ufuna iroom kimi ngisho and then nje sengitshela istory esihlukile kunalesi ngitshela sona efonini yami uyabona usesilo uthe kimi ufuna iroom uyabona uzokuhlala la for 5 years so njena sekafika la so ngitshela istory esinye esihlukile kulesa ngitshela sona so mamanga into leyo uyabona so mina ngicela ukufonela iloya yami angikho into ngizoyikhuluma ngaphandle kweloya yami sesi ngizokala azange ngithi ngifuna ama-room mhlawumbe uthe ufuna iroom so uthe ufuna iroom and mina nje I'm not in a position to ukukhuluma ngoba wena kusho leyo yenza kuleyo i-trespassing enamanga angeke ukuthi umuntu womthetho ozokhuluma into right ukhuluma amaphoyisa you can call them feel free no amaphoyisa ngeke ngiwabize but if you call them they can come we don't have any problem with no why not ukuthi silalele ukuthi size ngani if you feel like trespassing call the police no wenzela fijama kancane mntwana yeah mina sesike ngizwe ukuthi komu umkhulumela mama ngimthumele ngimi wathi akhuluma mama okay gogo ngicela ukubuza yazi mina gogo mina niyangicaka because mina ngiphethe ihlangothi leni bengizela ngizokuzwa ihlangothi likama so no unfortunately I was not around so njengoba ngiyarara ukuthi kuba yini nasele lifikile ningangeni sizo thina ngisheleleni side ngangena nalo kese sizo ngoba thina sifuna ukuside la kama ngitsho nisitshela side mama can you tell thina silalela amahlongothi ayi2 noma umuntu asibhalele ehlelweni lethu but there are two sides of the story at the end of the day asithatha ihlangothi sizama ukulalela amahlangothi amabili so whatever mhlambe bamtshela kona ukuthi itsho so I don't know what was the reason but now I don't think the blame kose ide ngapha ngakuwe mina ngiyaxolisa esayidini lalokho guys it's not a good time honestly it's not a good time which one is a good time a good time is make an appointment call like normal people mana king choso angitsho ake sizwe ukuthi kwenzakalana nasistory yena ngichazele ukuthi bakutshela ukuthi kuzokwenzakalana
ngizwe the story but ayikho into engizoyicommunicate manje ngicela ukunetha umhlathululele ukuthi nizwe ngale mina ke spedoners nabantu ngabo lalela ke mama ke spedoners uthe wabapha kancane or uzabachasela zihle ngicela umthibele inkulumo le no ngathi ngathola itape Yeah, we can wait for it. Sengidiliwe mina njengazi ukuthi indaba angisakhulumi next njengoba indaba le ise high court so kusolo bafuna lokho nabahlule izinkosi beza la nabahlule ngiloko beza la yo mama bithi bathani besa high court indaba Whoa. Nikhipha ehlelweni. Alright. Okay, yabona nonza sokuthi uthina Nkosi Thomas Phume sikhambe. Ngoba immediately mani Okay, sichazele ma. Thina we are from identical force ne. Sidela ngama unresolved matters. Okay. So abo mama basibhalele regarding indlu. So bane side labo le story ebalichazile ngendlu le. So reason sila ukuthi sizele ukuzokuzwa iside labo because asikhambi ngestory sabantu banye ngoba ngenze ukuthi phambili sinamala ngenze ukuthi siediwe ungenze ukuthi akusiso. So that's why we are here. So usesilo uthunywe ngithi ukuthi akakuthole ukuthi ukuthola njani akunandaba mara akakuthole sibuye sihlale nawe phansi. So ngokutsho njalo siyaqolisa ekutheni mhlambe indlela akuthole ngayo ubone ngathi ayisihle mara sibone ukuthi indlela engakuthola msinya ngileyo siyaxolisa by the way ngimfundisi nami so yabona nakaqeda ukumfonela usesilo ngitshela uMr Dladla ngathi usesilo akezinto into right nathi nakaqeda ukumfonela immediately ngamtshela ngathi akezi namanje ngamfonela uMr ngithi Mr ngitheni ku right I just sense it in my spirit ukuthi no akezinto into right sesi so ayikho into enizoyenza niphumelele ngoba uNkulunkulu akahambisani namanga. Right ake ngizwe ke bhuti ke ukuthi bathi yini ke iside lapho ngicabanga ukuthi akhe sinthana yazi ifone yakho lezo disturb ukucula ifone yakho leyo ngicabanga ukuthi kuhle wena mthana ukuthi sinikeze bona ithuba bazazikhulumela yebo ubalale ngoba ukukhulumela omunye umuntu ayine ngicela ukuthi at least ningakhulumi twice ngesikhathi esi1 mina ngizokuthola asithome ngomama ngapha mama ichazi indaba yakhe. Harbolotshana into esizele la into oyaziwe yamihla namalanga yomuzi wekhaya ukuthi mharibo siba we-access emzini wekhaya uyazi ukudala sibawa lokho asikhona ungena senze imibereko usinikela ama-room ukuthi senzele umbereko ngeroom esihlale nembuzi ihlale nendoo zonke ngapho uyasilimaza usekhaya uyayazi indaba enjengaleyo ayisindaba amathongo siyisile ngenkosini sona indaba khona ikhulunywa kunama tricks nyane singawazwisisiwo ngoba nathi siba abantu siyabona ukuthi kwenzakalani kungakho sigcine siye phambili ukuthi bantu benkosi from last year December sifake nanti icala emakhosini alikhulunywa silokhulunywa nini na kungakho sithe siyaba ngaphezulu kanje ngoba uphume elawuleni lethu sathoma leko somphalali usaba ngenkosini nakhona sakhitshwa ngamapholisa thina bakwaMasombuka kodwa bakwaMasombuka aphumani ngamapholisa bakwaMasombuka umndeni saphuma nakhona sikhitshwa yini kukatelela umnakwethu uChetrek bokhona kuthiwa sign certificate sakho somtchado wathi angeke ngisayinele umfowethu abhubhile sayala leyo total uChetrek wayala nalanda uninjere ubhubhile hathi lakho ubhubhile nathi asayine ngumfonayi asayine ukuthi sagcina sisayine ngibani asazi mara kusala kungenzeka sikhona kungenzeka ngasiboni mara kungenzeka uyabona kanti kugijinisa into eziningi okwesibili sile kubosomphalali lapha wathini icase la ayikho ekhotho nibanga indlu yeconstitution indo zakho anibanga icase le yekhaya le ikhaya le sikubotha mharibo sihlalisana nawe izokuhlalisana nathi singene nathi sibe nepeace wala kungakho sicelela ukuthi sisizeni asikhona ukwenza imibereko sisizeni athina sibabantu bamasiko usindisiwe yena manje into zazikhambelana usindisiwe mharibo thina singiba amasiko kunembereko ifolilithe efanele siyenze la asikhoni omunye angangena udadewethu kesizwe mama ke ngiphewa ichance ngoba ngizwile vele uphela ihliziyo ukukhuluma hayi ngiright ukhulumile ukhari kulengile okay khuluma ngisungangena kesizwe ngapha
khuluma Khulumile zona lezo zonke bengiyozikhuluma. Sizokuzama mayikhulume. Indaba leyo lokho nje eHigh Court iye khona ikhona mara kutshentsha amalo ayiphambili. Zona zinto lezi sanikhombisa zona athumela iphepha ngo-August. Leli ngakho